Hayırlı günler. Bulgar Radyosu stüdyosunda әле biz hamanda Elvira Ilnar Rüstem hem bizden Nerselbuz'un radyo marafon fikirler çoğala başladı. Radyo marafon devam etse hem konaklarımız da üstele bara. Biz de konakta Tatarstan'ın at kazangan artisti Rifat Zaripov. Dostlar, bugün Rifat ayrışa başka türlü itip gelip kirdi stüdyoya şulay bit. Midəllərin şıngıldatıp. Rifat hayırlı gün. Hayırlı günler, esenler misiniz? Barşağızında beyramlar bile. Rahmat sen de beyram bilen. Mine beyram gününü vakit tapıp bizim efirabızga kelgen Rifat Zaripov. Beyram ruhu özüngde de sizilem Rifat. Nişigre? Nişik sizilmezsen indi. Elbette sizile. Özüme getireyim ben. Elbette sizile. Min irteni budilnik koyup durdum. Saat 5'ten beyram günü yoklay batıp bulmaz deyip. Çünkü konaklar da keldi. Rahatlanıp mine şehir boylap verdik. Indi koydağına bulmadık. Mine hazır sizge kelip jettik. Bizden tanımak kilesin indi. 6'dan birle. 6'dan birle. Nindi orunga barıp kayttığız nersesi iste kaldı. Neseler kurdun Kazan'da, beyramlarda, koyvarında koy. Kazan'ın Kamal Tiyatrı'nda bulup kayttık, Kaban Kulü'nde yerdik, anları Üzek'ten uzdık, ondan soň özümüzün kvartalyaklarında yerdik, Şaşıkırı'ndan yerdik, onu urap mene sizge kelip jettim, onu beyne siyleseng tege baram bir bağanan uzdum dep siylep turup, bunu ütindi. Matayları gördün indi. Gördük mataylarını ali, yaڭadığına gördük. İkinci tapır gördüm indi уже. Elle olar minden kalmıyor, elle min olar artından Elle kalmıyor. oturttu, bir sizlere kilem eken özüngde. Belki. Senin özün şitten qarap turganda indi özün beyram kişi şekilde. Senin için her tuğan ton beyram mı? Her gün beyram mı? Elle indi biraz koy vakit beyram bulmagan günlerde kalamı. Türlüşe bulayın dersem bu mindegine. Beyram diyeyim yakşı mağda da indi. Anlaşıldı. Mine her gün uyangan sayın şundan da her bir tuğan gün şekilli olmuyor abi. Allah Teala bu lege uyandım. Hoca Allah'a şükür elhamdülillah. İsen sağ olsun selamet. Rahat. Min de her vakitte көңілде, özümde pozitiflik, жылылык, motorluk ülüşesi kele özümde bulgan evlerim taratası kele şulaytып. Bulmasa o pozitif. Nişek bulmasın indi. Bula isen sağ uyanganın ucu pozitif bitindi. Efirde tağın üleşirsin, taratırsın eli. Yarar. Bölünüp durayım. Rifat Zaripov yılmayıp durgan kibik, bizning quyosh da bugün özünün yılmayığı bilen suyundiray 22 gradus жылы. İyiyim, rahat hem көңіллі. Qozan uramlarında nerse mekanında nerse, aha, qarayım. Yandex büküler kartısında 2 bal. 2 bal. Bugün indi bükü bulsun indi. Bütün kişi maşinaların koyup beyram ite. Çünkü hava basımıda tırkımış bağanasının 758 mm teşkil ite. Jilde tolğun dünya günbatıştan 2 metr. Nareste. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, Her tatarının yüreğinde 6, 7, Уже не нужен, да? Ha? Уже не нужен. Eyvallah birinci jırını bu şırışta jırlap alayım. Ayda. Bir 3 minut yarımlık jırlam o. 8 dey bula. Bir kulet bir prikif turun değil misin? Yok indi 2 kuplet. Ну давай, iki kupletin тогда. Проигрышный штаб құрнерға мага. Туғандан жерлейміз mi? Ай. Давай туғанdan. Может basıp jırlarına Давай basıp indi basıp. Sen beni işte şakmasın. Мен аны iştemiz, iştemin adam. Özümle iştes kileysen nauşlukla ki. Yok. Özümni işitsem men jırlay almayım. İştes kilitmeyelim. İştes kelip turmayalım. Hazır. Hem indi dostlar Rifat Zaripov bizge boş kul bilen gene kelmegen. Ul muzikal kuşteneş hem tağın bir özünün bulagi bilen de kelgen. Rifat Zaripovga sorovlarınızı yazıp jibere alasız 8917 85 55 91'de 5 nomerine WhatsApp nomerine. En kızıklı sorovga Aye. bulagi hazırladık şöyle Rifat. Aha, aye. 85 jırdan turgan alboma Flashkada. Aye. Maşinada tınlar için. Әйем. Флешкасын машинада, мында студияда biz аның башкаруында жыр тыңлап отырбыз. Нинди жыр тәкъдим итәсен әле без үзебез дә белмибез. Кем ярдәм итәсен беләбез. Баянчы Илнур Саттаров янәшәдә. Ayda Elnur нәрсә уйнаса шуны жырлыйбыз инде. Үзем дә белмим. Әйдә әйдә. Туганнарга.
Bulutlarga tasma urый sirli yaşın. Bulutlar öksep tüge aşı yaşın. Tuğanlıkның bir üzülse oraları. Dizel olmaz ernip sıkırar yaraları. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek. Şatlık kilse koyğu tise tuğan tirek. Tuğan bilen turmuş üzü gürlep bara. Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek. Şatlık kilse koyğu tise tuğan tirek. Tuğan bilen turmuş üzü gürlep bara. Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Yaşın haman bulutlarını upup yeri. Bulutlarını rencetkenin elle bilmey. Tuğan bilen tuğanla şükür kemgedep. Tuğan jibin ismegenni küte cennet. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek. Şatlık kilse koyğu tise tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzü gürlep bara. Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek. Şatlık kilse koyğu tise tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzü gürlep bara. Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen turmuş üzü gürlep bara. Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Ça ça ça. Aferin, rahmet Rifat dostumuz. Rifat, mana tuğanlar degenden neyme? Şunday eğitim var, koy vakit brat edik tuğan. Her vakit dus bula almay. Dus her vakit brat tuğan. Kilişesin mi bunday? Hem andik işlerin var mı? Келешем деп түрлі вакытта буладыр инде. Туганнар ничек кенә карасаң да туган инде. Ул синең Туганнарны сайламыйлар бит. туганнарны сайламыйлар, туганлык дуслар да була. Но дуслар күп була алмый. Дуслар иң якыны аның максимум бер буладыр инде. Иң күбе дигәндә синең бит серләреңне аңлый торган, белә торган, калганнары яхшы танышлар, күп очракта шулай булып чыга бит инде. Туганнар синең ичке дөньяңны да белә, тышкы дөньяңны да белә, синең теге нинди слабый җиреңне дә белә, ничек әйтергә дә белә. Чөнки мин үзем туганнар белән яшәгәч, мин берничек әйтә алмыйм. Туганнар белән яшим дә, эшлим дә, әлдәре туганнар бар дип шатланып, куанып яшим дә. Радио тыңлаучыларыбыздан сораулар килә. Хәерле көннәр. Рифат, нинди диетада утырасың? Миңа да рецептны әйт әле. Бер дә тазармыйсың син Илнурдан. Илнур, моны син яздыңмы? Ник машада кайтканда аңлаткан булыр име? Ник аны мине сорыйсың? Bütün iş aldığında diyor. Диета юк, бернинди дә диета юк. Рифат, әйт син, Оренбург ягында туарга кирәк дип. Менә әйттем бит инде уже. Şul hakta. Buna iske düşürsek, bugün bizim irteden biriyle kilgen konaklar, artist konaklar arasında nik birisi Tataristan'dan bulsun. Tik bilen Aydar Galimov, Başkırtistan. İlmir Kalimulina Tataristan, tik alın bilen kilgen İlmir Nizamov, Ulyan. Şulay bitin değil mi? Rişat Tıhvatulun, Başkırtistan, Rifat Zaripov, Orenburg. Aya. Buna Orenburg'da şul tuğanlar, etiyenlerin yakınların Kozan'a, Tataristan'a umtulalar mı? Әтиәниләр туганнар гына түгел инде, Оренбург татарларының кыйбласы да Татарстандыр инде, мәркәзе, мин аны әйткән дә бар инде. Буны миңа түгел, күп кешеләр без шушы бала чактан ук мин үземнән чыгып әйтәм инде, анда ТНВ каналдагы, шушы ТРТ каналларын карап, радиоларын тыңлап, без аны нәрсә аша тыңлыйдыр инде. Менә радио аркылы тыңлыйдыр. Радио. Электр радио, ай, шундый. Теге телевизор антеннасына тоташтырып тыңлыйдыр без аны. Шунда әйтәм, менә шу андан Болгар радиосы дип аталмый, башка радио дип аталар. Шушы Болгар радиосын сезнеке иде. Безнең өчен Татарстан шуннан да Казан ул безнең кыйбла. Бер безнең дә монда килеп күрәсе килә. Монда килеп әлбәттә һәркемнең үзенең теге туган җире якын кадерле, әмма ләкин инде безнең якта яшәгән бөтен менә үзебезнең Оренбург ягындагылар, алар беркемнең дә Казанны элек килеп күреп, хотя бы килеп карап китмәгән кеше берсе дә юктыр. Барысы да килеп күреп, сокланып, монда яшисе дип, монда торасы дип әйткән кешеләребез бер 99% бардыр.
Менә бит, әле тагын Сәвия апа кызыксынам. Хәерле көн, Рифат улым. Нормальный кешенең эш көне иртәдән эшкә җыенудан башлана. Ә җырчыларның көне ничек уза? Уңышлар сиңа. Ой, моны җырчылар. Нормальный булмаган кешеләр булса. Моны җырчылардан сорагыз инде. Sen misiniz? İyi tırmağı diyetası. Şol indi менә Болгар радиоларын тыңлаганга гына. Әйе, әйе. Шын-шынлап әйе, шынлап балачыктан спектакльләр карап ятырлар. Мин дә ятып барып шулай дидем. Сәламнар баршагызга да, хәерле көннәр, бәйрәмнәр белән, дуслар. Әйе, тагын бер җырлар. Илмир ага уйнап тора. Kimler kaylarda dostlar, neşlisiz, neler cimresiz? Kazandağılar var mı? Şehirde uzakta girisiz mi? Beyrem gürülü mü? Ulyansk kalaverse 26 sentyabrda bulabız. Ağayını da kuşattı bal mı ne? Ağay otur ha? 16 milyon. Salut. Salut ata başladı salut. O onunu kütmey. İstemeyiz. Ben bir tane salut deyip şu an kutuya Нәбит пешкән әби турында ул. Kankiz bayan. Nerede o? Теге пешкән әбиең терелдеме инде дип сорыйлар. Pişken ebiyim. Хәерле көн, иртәнге чәйдә Рифат менә ичмасам бу җырың бик шаршады. Теге пешкән әбиең терелдеме инде дип сорыйлар. Дания апа. Danya pa pişken ebi kim buldu iken indi. Nerede buldu iken indi. Şimdi sizin köyge oytu veriyor vakit yok şu. İşlegiz işle. İşlere gerek. İşte bulurga tiyiş. Yolda işler yolda bulurga tiyiş. Penza'da koşan bulasız. Penza'nın mene bugün güne haber ettiler. Krasny zona 30 sentyabrda hatırlık. Bir konsertda koyulmadılar. Şuna göre kızgançka karşı sentyabr ahırında gelir biz degan edik. Bulmay kuşer indi naverni. Meydanda tugulmani yok hali. Elmet görli oy evet. Hopaza kile güzel. Yarı yalla birse. Selam Neşit rayonundan selam. İlvirini ko'rsatildilar. İlviri. Elvira chiqib ketdi-ku. Chiqib ketdi u. Bog'chada ishlaganda kelsin. Rahmat, rahmat. Pishgan abi tugul endi. Evet ol pishgan abi. Jir var bit benim tege evet alıp tushgan abiyimning ipi bilan sütun sonra. Pishgan abi tut. Pishgan abi turunda. Evet güldürdünüz. Rızile Hanım anlaşıldı. Kosmos. Dilar, выключи эту лампу. Oturabız bir yıl. Aha все. Koya шығış жасайсың. Стөл тамақта қойшан. Достар, тизден белгілі болайын қоя барашақпыз. Графикны шығарабыз, көрсетеміз. Міне Эльвира кірді. Elvira тебя хотят мында. Міне сені сұрадылар. Сәлем еткелі. Күрсәтәләр. Менің подписчикларыма. İsteyensiz Rifat Zaripov'un подписчиклары мен мұнда. Міне кірді ол. Сен нәрсе алып кірдің? Ошарға ма, шерге ма? Нәрсе керегін? Закуска. Нұршынап кірді. Sen Rifat Tuman kabda teykende жыларыңыз. Рахмет güzel. Limon вообще ересек Rifat. Olsun ne diyeceğim? Dayı. Pishgan abi. Bunlar şey limon bilan Şey limon bilen. Süt bulsa süt bilen. Süt yok. Tagda süt bilen. Limon. Dayı. Oydu bitini yakayırsayın süt bilen değil. Neşe geldi? Savsak kırayın mı? Yemenin ipi bilen sütünü sağınam. Düşlerimi de elimin iş boyutan bazı bebek ele sabışağıma. Dayına dinlere düşlerimi de elimin iş boyutan bazı bebek ele sabışağım. Xətrimdə əli xijuyulmay Qaz bəpkəsi saklagan şaqlar Su boyunda bizni kütədir kük Kiygen bərəngili uşaqlar Əbət alıb düşkən əbiyeminin
Pipi bilen sütünü sağınam Düşlerimi de elimin iş koydan Kozı bebikeli sabı şağıma Ebed alıp düşken ebiyeminin Pipi bilen sütünü sağınam Düşlerimi de elimin iş koydan Kozı bebikeli sabı şağıma şunu hazırlayayım. Şunu hazırlayayım. Aytıp gitar mı da esersin ya? Ey. Rüstem Küldüre. Энергиясын тарата тоже. 9 сағат ішлейміз енді де уже. Тағы неше сағат кіне қалды? Tağın tuğaz. Тағы 9 сағат Ekvator. қалған. Алла ерден берсін. Evet, şap. Бекзор рахмет. О, огонь дейлер, рахмет, Бекзор. Молодец, рахмет. Ey, молодец, тайын дезім. Rifat alma turayım mı? Alma turi. Neydi? Turayım. Ey, turi. Ede turayım. Anladım indi kapşam. Anladım jılap aşağı. Tuğanlar yağına jırladık bir dostlar. Gülür, sana Rifak'a şekilli yok mu şey? Limonlu, almalı. Точно şolay, no konyagını da salırız. Birisinden birisi uzduralar. Rifat'ı hiç zakускa'ya nasıl aramıyor? Atramıyorsun. Soğan yok mu iken zakuska soğan yer. Bu kelime dolandı değil mi? Da. Yani bayan ister. Ay, İlnur sattar, hani yapanı bayan ister. Bəxtli İlnur bilen, biz İlnur bilen bəxtli. Niye şöyle deyirlər, niye? Yuqalar motor məğnədə itələr indi. Motor məğnədə. Xaniyə Fərxinin bayanisti bilen birgə işləv zor bəxt sənə deyirlər. Bir də itələr. Aferin, benim tuğanlar bilen birgə yaşasın. Şolay bulsun indi, ya. Дим Саныч, огромное спасибо тебе. А все что ли уже? Да, что, вы уже... Вы сами смогете, да? Да, старый конь гораздо не портит. Будет только лучше. Нет, сейчас Паш пришел. Anlamadım. Yanıcılar yarar. Allah bize fazla bakışan kilesi. Там что-то уже не Ulduraksındayın sınıfına. Rahmet dostlar var razı olsun. Rahmet. Bana ifirga şakırdılar da kildi gel. Selam balık bir sesine selam. Живы будем, не помрем. İlnur şurada var senin. Шигаба! А все, конечно. Извините, hazır. Ve tinçli bir yerde. Efirdan tışta jırlı külüşe beyrem efirin devam etəbiz. Siz de bizning bilendir. Indi bizning WhatsApp numarına da yazalar. İlnar okup ötəli. WhatsApp'tan yazalар, hayırlı gün, Rifat, kosmosunu tutarabız bıyıl, Allah bersa deyip yazıp жиберүчүлөр бар. Ha bu Mesko turunda siz bana. Allah bersa. Рифатка bir сурау келешекте концерт койганда кишир түсүндөгү концерт костюму тектерге жинмейсиңби деп сураган. Andi var mı indi уже? Ha şıgındır tüsündegisini hazırlayız. Шулай ук Рифат молодец деп та жиберүүчүлөр бар мында. О, рахмет. Суроо бергендер. Исәмсез Булгар радиосы бөтенегезне бәйрәм белән котлыйм. Рифат, ничә яшьтән артист буларга хыялланган? Улың артист булуын теләр идеңме? Рәхмәт, Илмира дип сораган. Bala şaktagı hıyal, ekranına turmuş kaşıp kile şekilli, sıman tisli kepek Tuyula. tuyula. Kazangan buldun mu dindi? Min anar aşamdayım öyle. Yok meniki sıman tugul mu? Miniki sıman tugul. Esra'nın ikinci löşü Malay'ın turunda. Malay'ın artist buluğun tilemim olmayan tırmayın. Allah Teala көңіліне salgan iken indi ol ide konsertni mena qaraganda ko'proq. Biri Gastrol tübü kağa. unda narsa tibigine qoqmayın. Ko'rishlar qoqa boshlab endi. Firdus Semay falan deydimi sen? Firdevs'te belki kim bilir. Dünya halim bilip bulmay. Özümden Türkümge Özümden de artmay hele. Özümüzden de artmay. Шулай ук теләкләр теләгән Венера әби Азнакайдан. Рифат, исәнмесез? Сез бик туган яклыныкы бәхетле булыгыз. Туганнарның сөйкләрен сөенеп яшә. Мәртәбәдән мәртәбәле булып, югары күтәрелеп, безне һәр даим матур җырлары белән куандырып тор. Бәхетле булыгыз дип теләгән. Amin, rahmet, bek zor. Hazır bit indi bizning turmush bölüne 2 turga Instagramdagi turmush ham Instagramdan tish degan turmush, aymi? Ayi. Mana hozirda sen to'g'ri efirda o'tirasan Instagramda, har doim ko'rsatib borasan turmushingni, islomingni, birga прогулкаларга chiqqanlarni, o'shaganlarni, butun ko'rsatib borasan. O'shagan nasib qo'yaman. Mana ilg'rak so'raylar edi sahnadagi yoki ekrandagi ham turmushdagi Rifat ayrilami? Mana Instagramdagi ham Instagramga kirmagan Rifat ikisi bir turlimi? Allah narsasi bilan bo'lsa ayrilami?
Белмим, мин ничек бар шундый инде, мин сәхнәдә дә шундый, урамда да шундый, тормышта да шундый, Инстаграмда да шундый. Инстаграм өчен генә аерым рифат ясап утырып булмый. Ничек бар шундый. Кызыксыналар, сәлам Булгар радиосы, иртәнге шейләр, иртәнге көндезге шейләр. Хәерле көн. Рифат Зариповка сәлам, иң яраткан татар милли ризыгы нинди? Шул минем сорау, ландыш. Татар милли ризыгы. Ландыш пешереп каршы алам ди. Әйе. Нәрсәне дә ашыйм мин? Ну мин булай карап торганда әйтеп булмый бит ашый торган кеше. Шуңа дип дә. Барсын да ашыйм, барлык милли ризыкларны кайсында? Бәлеш, Күбрәк бәлеш. бәлештер инде, бәлеш. Бәлеш. Гастрольләр битендә еш кына бәлеш белән каршы ала. Ой, әйе, шул. Гастрольнең шунысы да сагындыра әле, хәтта. Тагын нәрсәсе белән сагындыра гастроль? Тамашачылар белән сагындыра. Менә шушы җылылык, җылы энергетика бер-бер белән аралашу, мин аларга үземнең энергиямне бирим. Алар миңа үзләренең җылы энергияларын бирү, менә шундый бер сагындыра. Республиканың төрле төбәкләрендә гастрольләр куясың, республикадан тышта куясың. Менә аеруча җылы кабул иткәндә, яисә менә нәрсәнедер биреп бетермәдем шикелле аерыламы? Концерт белән концерт аерыла инде. Менә халык аерыламы республикада? Республикада белмәм, төрле район төрлечә инде ул барыбер аны теге әйтеп булмый теге. Каядыр теге күбрәк җыр гына кирәк, аңлыйсың аны тамашачыга чыгу белән. Каядыр җыр арты күп кирәк түгел, синең сөйләгәнеңне тыңларга килештәр бар. Минем үземә дә шулай язалар. Балакаем, ник җырлыйсың син диләр. Без синең кызыкларыңны тыңларга киләм. Кайсы вакытта язалар, ник күп сөйлисең син, без бит концертка килдек, ник җырламыйсың дип Эссе әйтәләр. булса да ярамый, салкын булса да ярамый. Әйе, шуларның менә урталыгын табырга тырышабыз, эзлибез әле һаман эзлибез. Ничек булыр? Эзләнүе дөрес юнәлештә дип уйлыйсыңмы? Ансын дөрес юнәлеш түгелме? Менә күңел халаты, менә ничек истән сигнал килгән, ничек менә бу дөрес юнәлеш, менә бу юлны сайлавың дөрес юнәлешме, алайса төптән сорау бирә кирәк икән инде. Алайса дөрес юнәлеш микән менә бу артист булып бирү? Бәлки мин может әйбәт комбайнерчыдыр, может мин әйбәт сварщиктыр, может. Кем белә? Кем белә? Тикшереп караган юк бит. Гомумән гаиләдә Бәлки мин бөтенләй буталып кына йөримдер. Артистлар бармы гаиләгездә? Әллә син генәме? Без берничә минем әти баянда гармонда бик яхшы уйный, матур итеп җырлый. Әни сүзгә кесәгә керә торган түгел. Икесеннән дә алган. Икесеннән дә алган. Инструментта гына уйнамыйсың. Инструментта уйный алмыйм. Гомумән? Әйе, гомумән дип менә юк. Уйнап караганым юк бит минем, бәлки уйныймдыр да дигән. Юк, уйнап караганым бар, бәләкәй вакытта әти минем абыйлар да гармонда уйныйлар, баянда уйныйлар. Әти уйнагач, миңа да бәләкәй гармон алып биргәннәр, мин аны шыңшытып карадым да, анда сабырлык та җитмәде, нерв да җитмәде, мин аны дип әйттем дә. Сиңа хәзер үк мизгеленә кирәк. Мәй моментында алдым да уйнап та җибәрә кирәк. Менә мин үземнән чыгып әйтәм, театр артисты буларак, әйме кай вакыт шул ук бер төрле спектакль уйныйсың бит инде, әйме. Кай вакыт була менә спектакльдән соң менә ничектер бүген биреп бетерә алмадым шикелле, ничектер бүген булып чыкмаган. Аны тамашачы сизми, тамашачы алкышлый сине барыбер. Шундый ишаратлар буламы менә синдә? Һәр концерт сайын канәгатьсезлек бар миндә. Алай ярамыйдыр бит инде. Ярамыйдыр да, ну үземнең ничектер критик ничек була, үзеңне тәнкыйть, үзеңне ишетәге тәнкыйть. Инде генә концерт бетсә дә мин иштән сөенәм, теге Аллага шөкер, тамашачы канәгать китте кебек инде ул. Канәгать булмаса да бит инде, теге безнең татар халкы бит инде итәгатьле, тәртипле, молодец, рәхмәт дип шәп китә дә ул концерттан чыкканнан соң фикерле, бу җир шабыт бу җир шады кара, бу җир бу сүзне нигә әйтте инде, бу мәзәген ник сөйләде инде, бу җир килешми инде, бу костюмны ник кигән инде, менә бусы матур була. Менә минем үземдә дә менә үземне ашау бар. Менә бу җырда менә сүзе менә бу ник әйттем инде, нигә тегеләй булды, нигә болай булды. Нигә менә һәрбер үземә генә түгел, менә төркемдә дә үзебезнең дә биючеләр белән дә концерт бетә дә безнең бер 15-20 минут Планировка. планировка шикелле обсуждение менә булып ала. Аны Илнур алдарга да бирмәячәк шундый бер. Кай вакытта без бер-беребезне мактап та алабыз, кай вакытта бер-беребезне сүгеп та алабыз бер-беребезне. Мине дә шаяк сүгәләр, шаяк абыйлар. Кем җөрәт итә? Абыйлар да төркемдә барса да, без бер-беребезгә андый юк теге син артист, мин син төркемдә генә шашандай бер юк. Илнур да шул Илнур елмаеп куйды әле. Илнур белән без бергә машинада, Илнур һәр вакытта үз фикерен миңа тутырып әйтә, ул теге ничек ул бит теге гел мактап тору рәхәт әйбер түгел. Менә дөресен сиңа беркем дә килеп әйтми. Менә шушы дөреслекне әйтү, ул мине яхшы якка үзгәртә. Әниең, менә иң мөһиме бит инде малайлар әниләренең сүзләренә дә колак салалар. Әниең нәрсә ди? Иң беренче тәнкыйтьче әни инде, ул сүздә юк. Ул иң беренче концертларны башлаганда да әни әйтәдер, һәр вакытта менә улым теге концертыңны куйганда һәр вакытта уйла, менә залда мин дә утырам дип. Менә син миңа нинди ятсыз әйбер сөйләр идеңме, сөйләмәс идең, менә нәрсә сөйләр. Әниеңә концерт куям дип уйла да, и шуннан уйла. Уйлыйсыңмы соң шулай? Уйлыйм. Бер SMS килгән иде WhatsAppка. Әйе, менә узган чыгышта бит инде Рифат җырлаган иде һәм безнең бер радио тыңлаучыбыз язган. Хәерле көн, Рифат, менә ичмасам бу җырың бик ошады. Теге пешкән әбиң терелдеме инде дип кызыксына Дания апа. Нинди пешкән әби ул? Белмим, мине пешкән әбиләр юк.
Ol jırdan aytalardır. Ben okugaçla pişken emin aytam. Sağa da öyle işi bilemeydim. Mine bu яңа jır Pişken bu yılgına yazılgan jır. Ne? Haris Mustafa'nın sözlerine Bulat Şaripov yazdı bir de bu yıl bir jır. Ebed alıp düşken ebiyimnin. Ebed alıp düşken. Mine bebke saklagan vakitte bulunda etiginde yalanda ebed vakitinde ebed Rusça ebed Tatarça ebedinde mi? Ebed vakitinde ebisi aşargalıp düşken. Mine şunun turunda jır var. Tercüme kitabı şu var, şuna bakayım. Abed Rusça, ebed Tatarça. Filologlar başında yok eken. Yok mine Daşka Urusça, deske Tatarça. Bu tüge ebed alıp pişken ebedi buylaganların. Şulaydır indi evet almak kelgen de pişken abi. Mesken abi. Rifat bırak mında ne indi cikse vardır indi. Belki mine hazır Ben tekşirip qarayın. Haydi. İlnur Ünlüs. Xatirimde el hicuyulmay Vazda kesi saklagan şaklar Su boyunda bizniki tedirkü Kiygen berengeli uşaklar Ebed alıp düşken ebiyemini İpi bilen sütünü sağanan Düşlerimi de elimin iş baydan Bazı bebkeli sabışağıma Ebed alıp düşken ebiyemini İpi bilen sütünü sağanan Düşlerimi de elimin iş baydan Bazı bebkeli sabışağıma Uğrap bayttım şişme yanlarından Hepke sakalavşılar izledim Su buyuları indi tınıp algan Leyle leyle ille lille ley Evet alıp düşken ebiyeminin İpi bilen sütünü sağınan Dişlerimi de elimin iş baytan Bazı bebkeli sabışağıma Evet alıp düşken ebiyeminin İpi bilen sütünü sağınan Dişlerimi de elimin iş baytan Bazı bebkeli sabışağıma Dişlerimi de elimin iş baytan Bazı bebkeli sabışağıma Bazı bebkeli sabışağıma Mene kalsa hazır bu jırdı jırlaganda Rifat her bu jırdı jırlar aldığından Padvot gidip bunu silerdir. Sorarlar indi bu evi kaya düşken soy. Hazır şimdi sıra bulur. Qaraylam, eligine jırlagan jırında bir sözünde tercüme etip bir ele la la ili la la degenen. Ansın uylarına kerek. Ansın lalelenің ansın la Rusçası. Konsertda sözler unutlama. Konsertda unutulan koy vakitte mine koy vakti oylap turam da iskenimle jır bara birinci kulübeden jırlıysan izaldan indidir bir kuruluş bulup ala o hamını şayarıp aytip koyarga dep uylap turam da şunu kança getirge başta уже buten uy gitti özüm jırlayım и jırlayım и уже sözler unutam уже situasyonu uylap mana şay yolguşup gitken var. Salavat Zaki şekilde koymaysın mı sen Pepetr'la? Yok. İdenge yapıştırmışsın mı tekstlarını? Yok. Qarayla Rifat artık maktap aytı tugul bulay özümnün ko'rganimni tuyganimni aytam ele grek bulay yo'q motor jırlamaydın şekillesin ele jırlab ko'rsatmaydingmi sen ko'proq olib boruv bilan mashg'ul eding bitindaymi ana hozirda yo'q hozirmi nedir balki menga shulay tuyulag'inadir olur istemsin. sening ish bor alla shug'ullanasanmi alla yurgan tosh shumarami shug'ullanasizmi Yürgen taşta şımaradır indi. Hazır bir nıgıtı bitindi. Bir vokal bilen de şug'ullana başladım. Çünkü opera teatrına şaka. Kişi şanırgan başta. Şu yaram güne. Yali opera tovushi bilan bir narsa chirlab qarayli bir shirinni 2 minut qiladi opera tovushi 2 minut qiladi Bulay buldurasam men. Kupten operada bolgan bolar edim. Bak hemen de operatör men de aparastığını kapatırız.
Anlaşıldı. Buna ko'ngillayım atigi quloq ko'ngilli bo'lgan sayin o'tgan vaqtda sezilmay falan. O'tib kina ketdi deb aytmagiz vaqtni. siz 2 minutgina shekilli bo'ldi aytaylik. 3 minut. Hech kina qoldimi? siz bizga bu ishtirokda radio marafon olib borishga yordam etuvchilaringda. 3 minut qoldi degan signal berdi. Illarimiz aydalar. 2 minut ishirlab oldikmi? Ayda bir kupletimiz. Haydi. Operator o'zi bishcha. Vaqt jetganingda qaytam deb aytasin, elini shul birgina seni jibarasin. Bir necha minutqa to'xta, eli to'xta, yolg'izlik o'tinma, qaytirib oshiqma. 2 minutgina qolib tur qushaqda, 2 minutgina yaratib qushaqla, 2 minutgina eng baxtli mezgil, 2 minutgina tik bir umr tugil, 2 minutgina qolib tur qushaqda, 2 minutgina yaratib qushaqla, 2 minutgina eng baxtli mezgil, 2 minutgina tik bir umr tugil. Aytdim mi komparasını? Rifat şu aparağına bulup tutulun diye mi? Aferin rahmat. 1 minut vaqt Rifat bizning radio tinglovchilarimizning respublikada Qozonni barliq millatni Tatar xalqini bayram bilan qutlab o'tchi. Bütün dünyanı, bütün dünyada sevilip yaşayan Tatar milletin, Tatar halkın şu motor beyramımızdan, şın ko'ngildan, ihlas silagimden tebrik etem. İsen sağ bulayık, selamet bulayık, ko'ngilimiz, canımız, tenimiz tilagan tileklerge erişip, o'zimizning tilde Tatarcha motor ettirip, ağız tuturup, rahatlandirip silashik, rahatlandirip jırlayıp, bir-birimizni hurmatlik, bir-birimizni zo'rlik, ulug'lik, o'ynab, kulib, jırlab, biyib, şatlanıp, quvonib, yaşoylar nasip bo'lsin hammamizga da. Bayram bilan. Amin. O'zingga boldamay. Rahmat yog'ira. Rifat rahmat. Elnur Sinoda o'ngishlar tileymiz, kelajakda da shulay gurlatib, gurlashib yasharga nasib bo'lsin. Amin. Sevinçleringiz 2 minutgina bo'lmasin, ko'proq bo'lsin. Amin. İdi ağa tolup yarlarından. Mostarlarını kişi. Barıqsa da bek zo'r rahmat, ya'mi shunday bek zo'r aybat bo'ldi, shay bo'ldi sizning bilan birga. Mamgito Sharishka. Bulgar radyosundan ayrılmağız. Alar keş boyumunda irtenge hatta tugul indi. Irtenden keşke tenge 12'ye kadar aymi? Ayy. 12'ye kadar. Hem salut abi aytayli. Salut nechik bo'ladi deding ali? Unda yoqincha salut bo'la bersa, salutga da signalni biz beramiz. Alloh bersa. Shunga ko'ra Bulgar radyosundan ayrılmağız. Ayy. Birga bo'laylik, birdan bo'laylik. Barıqsa da bek zo'r rahmat. Sen paka-pakalar. Paka-paka.